mboɗo wiya musidɗo o Cheikh Sow Cheikh Oumar War yo Allah yomo moƴƴere yo Allah fewnu hakkude makko e cuddiɗo makko yo Allah ɓeydu yidde hakkude mabɓe yo Allah ɓeydu jurum hakkude mabɓe yo Allah yaltin e mabɓe kene wallita l'islam janggo bi haqqil Mustafa alayhi salatu wassalam oɗo yon kadi wona sukaɓe almuɗo neɗɗo jangiranno ko ha jangde mum so tawi ferguitoyima jangde ummina Allah wi ko hal yastawi alladina yalamuna walladina la yalamuna beele ene fota janguɗomo jangani fotta ha yawmal qiyamati wadde nden so tawi goto e men ene yangina yo salo musicaji so dañama yo waɗa hono daani aywa tawide ko ɗo e leydi he kala ɗo almudo nodda arab mboɗo ɗamini inchallah par ce que ko gore men fof ni ummir woɗɗi sen kawri jimen janggen qur'ana yani en puɗɗorima weltinde Allah ay welnade Allah nde wonno gueɗel gotel ɓuuri tidde gueɗel gotel ɓuuri tidde aljanna ene weeli ha mayde kono wonko ɓuuri aljanna ko jiyani nder qur'an Allah wiya wari ridwanun min allahi akbar ha wa ridwanun min allahi akbar yani yakfi an yaqula laka Allah ana radin anka Allah so wi jiya ɗum min mbaɗo weltanima ko woni dow asman ko fof weltanima on jiyaɗo ko woni dow leydi ko fof weltanima on wona andi joni joni eɗen kalanno yankinade ene moƴƴi yankinade ene moƴƴi nde wonno rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kanko ɓuuri fof ñalawma goto sahaɓe goto meeɗi laarde mo haqqe makko yodde guida ina doga o noddimo yo dogata min komi ɓii debbo ɓuures yanke tan وجمل منك لم ترقى عينا وأجمل منك لم ترقى عينا وأكمل منك لم تلد hokko dogata walla hokko kulata hokko tiñata min komi ɓii debbo ɓuures yanke lirannoɗo tewi nangue so yoori ƴakka nelaɗo kay wi noon kono wallahi ma khalaqa al ilahu wala dara basaran yura ka muhammadin baynal wara Allah tagani fittalu Allah tagani fittalu walla teddinani fittalu ha yetti nelaɗo kono kam kono ɗum on jangi won jiyani toon e nder qur'an ya ayyuha nabi walla ya ayyuha rasul walla ya nisa annabi kono ko heddi ko fof ko directine mumen haala nelaɗo haqqe mum yidde mum haqqe makko yidde nelaɗo teddinde nelaɗo sowa ɗum ha aywa donc oɗo noon wadde sen mbiyama en ñemtin ɗum ñemtiniren ɗum no mbawirɗen tanete no mbawirɗen ete kala e moɗon mbaɗo yangi walla kala e moɗon mbaɗo indi so ene wawi yo salo musique so ene wawi yo salo nde wonno jimri ndi wona jimri ndi Allah yettere hen nelaɗo yettere hen holno ndi waɗa ndi funnat naafigagal ɓerde ko nelaɗo wiide wona mimi ko nelaɗo wi wona mimi neɗɗo noon so felliri ene wiya ene rewa e makko walla felliri wiide ene wona julɗo ya taw ko l'islam yamiri ko omo waɗa lianna l'islam qawiyum bi zati fihi min al anasir ma tumakkina an tansura nafsahu li nafsi l'islam ene jogui ko ganduɗa ko wawirde jinguirande hoore mum ndeɗo deftere ɓuurano ene wawi jinginde ene wawi jingande hoore mum wona eywa donc ya ayuha alladina amanu aminu hokko ɗum woni ke hemon wiɓe no gonɗina Allah gonɗine hokko ɗum woni ay Allah yiɗi wiide goto yiɗi wiide labudde qouran firta ɗum ko nafa e sarf yiɗi wiide so tawi on mbi on gonɗini tinno ɗe yo won gonga e gonga e moɗon tinno ɗe yo won gonga e gonga e moɗon horon gos droit wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
demo min andi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مكذوبا فإن أمن بعضكم بعضا فليعد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه عاصم قلبه والله بما تعملون عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله ليطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم سبحان الله من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وسنة العرش ولا من جاء من الله إلا إليه سبحان الله أدنى الشك والقدر من الله تامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل نور يوسف في وجوهنا من رعانا حبنا واجعل عصا موسى في أيدينا من رآنا هابنا واجعل خاتم سليمان متولى لنا من كلمنا له قضى لنا حوائجنا اللهم اجعل نور محمد صلى الله عليه وسلم أمامنا وجبريل عن يميننا وميكائيل عن يسارنا وإسرافيل من ورائنا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ يجمع الله بيننا يجمع الله بيننا يجمع الله بيننا صدق الله العظيم آمين en mi salmini kala gonɗo ɗo taw kadi ko calminali kadi ceerno keeriɗi calminali kadi gonduɗo e needi calminali kadi gonduɗo e gille ewa kadi e feññinde weltare mum tan nde won noon haalo pulaar mbi kala renduɓe laana jolɓe laana ndende sagona yettude woodini Allah min mbiɗa welti hannde e oɗo kikiiɗe